Mitolonto Romi Amial 祈祷每一天。Awa ay ko sa ay kapatulas at tamsaw. Nika sa ay kapapina ko mafanaay to raraw no direng。人都会犯错，但察觉自己错误的人却很少。Sarikaka mapulung平安。Malatsay kita a milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I satapangan sa katulo at sipang tusa kusafaw at tusir suarsa patsaof sa kuya tamsaw. Uya ni pafrian iso I takwanan to marutsafay ako a papahiyan ko pafriay takwanan to hchi nuya kirang saka kumaan kako han ningra saan。那人回答：“你给我做伴侣的那女人给我果子，我就吃了。”创世纪3章12节。Sarikakaaw, mafana ko kawas to ni kararima no pinangan ita a patalas ko lemak. Nika orah kerai jingda to ni kasoolin no falujua ita, amisa falujua to raraw no tireng apa sa syor I jingraan saka suar sa jiyes o mafanaay to ni katsangood no alinguan a orib a tamsaw I o malamatlay saan。上帝知道我们人性的软弱，总会犯错，但他乐见我们真诚地反省，悔改归向他，所以耶稣才说，承认自己灵性贫乏的人是有福的。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, sa puneran ako kufalutso ikaayaw iso, to saka pakahapinangaw ako to nikatalangca no tireng, amasarutsor kufalutso a mitier itiswanan. Sa ikatsa, sa silaitan iso kako, amisungila to orib no mako。上主啊，我要在你面前谦卑，好让我察觉自己的软弱，而全心全意信靠你。你必定按着你的恩慈来修剪我的生命。Pakai ni italamaan angangan no tapang, Ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。